Welcome to my channel Step by Step. Please like, comment and subscribe. Yang sumbahay pi siya kani ka channel ringi ka step by step. Wanam skip ya kani video namal yo video yi gijing batay ki badan kam mat ki bakong santam. Kajing kali kalong kanu ka bakham la ka old method ne ka new method. Di kajubab kalong umdan ka bakham la ngihapan pandan kam lang ya ka baro ar. Kam tam habang kapit ka NCERT course kipenan kam lang baro ar. Raya ka bakhenya ka geometry kipenan kam kidang penan kam da old method. Raya ladang ikhenyi ki fraction bat ka algebra nilapan penan kam da ka new method. Di ngan hikai lang ki baro ar. Di hakani ka por ngin ya khenyi ki jing khen ki bang mala ju khen men shwa ha ka new method. Di ngan wanra iki fraction ngan hikai ru phi ban khen ha ka new method bat ko old method tiga ni video kala ban rong khandiar dia kan ni kapor ngi pechwa ya kan ni gajing khen ka bang la le ting men shwa ha ka new method ni se pech pat saya ka fraction adin di pili screen tinganam pulisu namar kan sim ya kapor tingin ya khen iwe hadin iwe. Tiga bandingkong kolong 2 plus x equal 5. Namar utu de plus ngihapan warra u minus. But habang yu warra u minus syaka left hand side ngihapan warra u syaka right hand side. But uta u number u uday bandai uju. Di kamot ngiyo 2 minus 2 plus x equal 5 minus 2. Di 2 minus 2 long 0 usa x but syaka right hand side pa long 5 minus 2 equal 3. Therefore x equal 3. Kabaar kalong x minus 3 equal 6. Namar ba uday u minus ngihapan ra u plus. Habang ngihapan ra u plus ngihapan ra baro aryang but uday bandai uju number. Ting yo x minus 3 plus 3 equal 6 plus 3. Di minus into plus long minus di kamot 3 minus 3 equal 0. Di syak kadiang syapang kamon pat kalong 6 plus 3 equal 9. Therefore x equal 9. Kabalay pat kalong 2x plus 2 equal 8. Di namar ngin kensya yu ni u plus 2. Namar bu di plus 2 ngihap ra yu minus 2. But ngihap ban bu baro aryang but left hand side but right hand side. Kalong 2x plus 2 minus 2 equal 8 minus 2. Di uni plus into minus kalong minus 2 minus 2 kalong 0. Di sa 2x equal 8 minus 2 equal 6. Di uni 2x namar ba uday multiplication ngihap divide both side da u2. Kamot u2x divide by 2, 6 divide by 2. Di kamot u2 but u2 uyapom sa x u2 divide u6 ulong 3. Di therefore x equal 3. Tiga bakhadu kalong x divide 2 equal 4. Namar la divide da u2 ngihap ban multiply da u2 sya both side left hand side but sya right hand side. Tinggi yo 2x divide 2 equal 4 into 2. Di uni u2 u divide u yapom but u2 sa x 4 into 2 equal 8. Therefore x equal 8. Di mentang apai haka fraction. Tinggi day ban tip unu u denominator unu numerator. Ubah halor uday numerator but ubah po uday denominator. U2 but u3 uday whole number. Ting nya pechwa yak whole method. Di hak whole method ngihap bal multiply the whole number ya u denominator but ngisa plus ya numerator. Kamot equal 2 into 5 plus 4 divide 5 plus 3 into 6 plus 5 divide 6. They equal 14 divide 5 plus 23 divide 6.
Ti LCM hang ni ngihap banwa LCM ulong 5 into 6 long 30. Ti namar ba ulalong common 30 ngibu apo. Ti ngiyo 6 into 14 plus 5 into 23. Ti lada ngi multiply 6 into 14 ngiyo 84 plus 5 into 23 ngiyo 115 divide 30. 84 plus 115 ngiyo 199 divide 30. Ada ngi divide daw 30 199 divide by 30 ngi hap lek da unriu yo hispa prapo bat kabatam kalong khat khandai. Tiga answer kalong equal 6 19 by 30. Ti mentang nya pet ya ka new method. Ti long 2 4 by 5 plus 3 5 by 6 kalong 2 plus 4 by 5 plus 3 plus 5 by 6 thì kami 5 plus 4 by 5 plus 5 by 6 thì kajingkali kalong umi na uni u5 umi la kabangi art ya pero art liki whole number u2 but u3 tingi 5 ti nginya i shwa ya uni whole number u balong u5 Ihaban can shwa gini fraction ki belong 4 by 5 plus 5 by 6 di namal ba ki denominator ki appear ngihap banwat ULCM di ULCM ulong 5 into 6 long 30 di namal ba udah 30 ngin can shwa ya u first fraction belong 4 by 5 di u5 lada divide u30 long 6 di ngihap ban multiply but chalur but chapo daw 6 ting yo 4 into 6 by 5 into 6 plus ngihap ban kensa uni fraction uba r belong 5 by 6 di 6 la daw divide yo 30 kami 5 ting ngihap ban multiply ya kini ki fraction baro artli but chajrong chapo daw 5 ting yo 5 into 5 by 6 into 5 Tinghap ban multiply shwa yakini 4 into 6 equal 24 but 5 into 6 long 30 kamut kami 24 by 30 plus 5 into 5 long 25 but 6 into 5 long 30 tinggi i ba ki denominator ki ladai ki ju ki number ti kini ki ong ki like fraction ki ngihap ban bu common number hapo wolong 30 but ngihap ban at ya uni 24 but 25 tinggi yo 49 by 30 di equal 30 plus 19 by 30 di kajingkali kami nangnu uni 19 umi di uni 19 mdei ba u plus handrei udei utau number batam da kabangi divide ya 49 dau 30 di 19 udai remain da kani kalong tang kajimpat i kaba uni 19 kamot ngihap an barat no kanuksa kalong lada kawe kasang ka nyam tang lai pho tali ki so apel di dan sab kandai tali kamot kini ki khandai ki di batam di kalong equal 1 plus 19 by 30 uni 1 ummi da kaba ngi divide yo number halor number lada ngi divide halor ummi tang kha khandai ti uni ulai pho ummi shu apo ti uni number 1 udai quotient bang ngi divide da 30 ya 49 1 hang ni di equal 5 plus 1 plus 19 by 30 di uni 5 plus 1 umi nai 5 udah itu whole number bang la i shwa how kaba ngiken ningkong but uni 1 udah itu quotient ubami habang divide da u 30 ya 49 de ngiyo ken 5 plus 1 plus 19 by 30 di kalong 5 plus 1 ngihap cancel gini gi whole number long 6 plus 19 by 30 tika ajubab kalong 6 19 by 30 Sengoba ban ya like ya comment ya subscribe but ya on your notification bell jong kane ka channel Kublai Shibun. Thank you for watching, and please come back.